Et nous allons de savoir Inès Saïdoun qui représente Inès. Ah, c'est juste pour ça, ouais. Hein? لما كتزرع كتجسم تواشر تنقرات إناس كلام تاع غرباس تمازيغ تثبيت تمازيغ في المورايا وذا غرباس داغن نغمس تمازيغ تزوارا الدنيا أيوز سلالي طابور ويراو هذا لسان أمريكان وكفا ودنيا تاعو أيوز سلالي وكوراكيا بمازيغا في المورايا إذا ثاني تنوفكا كي نصن يعني رسول ما غلاش كرا تنوفكا كي ندسا ستوقنا بولن ذوك لايكيا بوثبات منا نلافا أيضا سولف كي تقولي تصدق نحضر كون نجمع نسن نضرب بين كشمل كولي هكا ماشي هكا ميزات سن مي فيرسن ومنا سوايا نخدمن ومنا سياسيين مثلا كينيا ناس تيراوينا كينيا ذهب يرسنن يرسل بحر نسن تميزن وقبلات نكزن كام صافي نتشكل بلي كداوين افوذي كرزن ومنو غادي اما الامريكان وقفا ما في الدنيا كامل كيكا راه شنو ناس يسمن إناس وساعة ربوهن أكربوهن أكرم الشك أكنا فريماني وديث كراياكي أما كنا تفريماني ودي الكام ودي ثرقوا ودي الكاولاش ميم دي amitié Québec-Kabylie. Donc après, ce qu'on a besoin de ça, je suis très à l'aise, je suis très content. Encore une fois, bravo et l'espoir est encore plus grand que ça. Fait que Inès, صغار فين تبدي كرا بفريد الناس تخدم سباس ولكن مثلا كما زعتاكي في شغلنا يالاس نكاليس نتسكويديس يالاس يا الثمديت يا الصباح شوف كان الناس نتملي يا الصباح هاكي مو نزمر فسواعات هاكي نسال ما كانت تيجي في الشغل كوناس مي ديال تسيريت. Donc l'espoir est encore là et présent. Certainement, la femme va apporter beaucoup de soutien dans ce sens et Inès est prête à continuer, donc à faire une année amazienne. Ça fait la 7e année amazienne que Inès fait à Montréal. Le mois amazien de Montréal va s'introduire facilement, on n'aura aucun problème, aucun frottement, aucune certitude qu'on va bien collaborer. Faites-le.